nakaputa, banag naglaata, tinagpungan at aduyaw arosas. Imisa makyam di natarusa, nagarubos itilwa, ganda't nagayam umakanan biden na. Dim kabaelan nga in parupa, ngatan sa baliken ka, ket jagmet pinagarup amulitam panagdenata. Ket itay anakaturuga, imbatinak amay maysa, immakadaka baba enti duyaw arosa. Among kadi aday taasabong sa wenat agnanayon, ken among kadi si tatalgedak si pupudno. Ngem abay ta naglipas ka, nilipat mo't ka rin karita. Naglibas ka, duyaw arosas, sinyales na. Dim kabaelan nga in parupa, ngatan sa baliken ka, kadjakmet pinagarup amulitam panagdenata. Ket itay anakaturuga, imbatinak amay maysa, pimakadak ka baba enti duyaw arosas. Pimakadak ka baba enti duyaw arosas. Maraming salamat po. Thank you very much. Hope you like and share this video.